Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kima pujitan digaka dari sisi araji aku wasangan nafungan lataan tasabati idalan nongpona ye muharrangi toke waring nyawata ng adisingang waktu na kesempatan atau pada salama maupuluh-puluh tok maka dadiga gakatan niya tujuan diri sisi na atau tempat nafung Allah subhanahu wa ta'ala afaya tufungan latala fancaji rupatawi italai ata yasengi ata sompe fungan latala kitudunnya yasengi pagkasuya yari ibadah iya pitangi tanra papuji lori fuangi nasaba ibadah ijama pura tapai ilalan nagamata nasaba siya manasi sumpungata ipasiya may nasaba anu macari ipasisumpungin nasaba anu mabila maka mesti manabangi pandihin na sa basit di may matuha pagkasuya kami na batua maraja di sisina iwanil nasaba na tofadan ka na yaka duwawari di mata chenga di bitaray madararari nasaba padunga tamancajiwi patampak baraka na pamasi na digagi wala kami di atam matapat na fungal na taana sa galing na pawala deking pawana suruga pamasi na mipuwangi salawat na niya papasalama masuk ifongo lolori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang iasalamakan agkatuwo nga wanwa dinuta agkatuwo nga wanwa akhirata sehingga natofadang kamanuwa atau pada makale jari salang kabitarai dari yatu puri awal gading itu daki yesi nabi pakulawa maka dari gagaya kante sangalin na syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nasabat salawa makdararadi amantu billah wa amantu bi rasul keyakinan lo rifuangi keyakinan lo rinabita nasaba salawat na umai lo rinabina na di ginulungan ng salama kawanwadino mananungan lato akhirat sehingga ito nabita mancadi rahmatan lil alamin pamasimi matelo risini nala pamasi fole kaju-kajue pamasi fole koro-koro labi-labi di pamasi na rupa daw ang kanaan kawanto ang tatok kasiyasi teman ri teminu cumpa campi pagian na lumangorok yulo na nabita kade suro na latana di panangkawan ri maliwasa na malupu ka madagkaka na yaro watu dito kasi gagamang kinabita dari na hodangi bene na makadandi katuwa jukutan rifa kilala la Maria alinyi ito fakirihi na fakay pambariya poliko sahabat awajude ng kanafake nabita nalayiro wajun na nabita aga nagurangi nabaway ko tangana labangan na pasay nagurangi makalang kajubahan ay Muhammad nabita melo ka balo 200 dinar tako ang katosugi may gawaran parang na mahito-hito na karumana tapi sayang sa ribu saya di nakinamatan na napodang yatan na yari ko pambanto na makadang kagari na wajun na nabita may no balo ko labangan na pasay ala ko di ko patiap pada tu dinat muli jubani ro nabita afa iro jubana nabita mancaji wi rahmat tomo tomalap yang ki hadip na tapon nali iro jubana nabita pada tu dinar o ko yolo na to butay
may gawaramparan na datuhit to darra karomana na fa jemma kuyuro na bacan na nabaca salawa baraka na salawa makita yiro to buti to motomala piyan kihad maka de guru tanap pejubana na kita talumi matuni to na panya menyamang tega yiro na panya menyamang no porosini na panyamanyamang ito kasiye-siye na sabak wajun na nabita na baru lulungang ipada tu dinar yaseng ipada tu dinar kurang lebih arwara tu na juta yang kedua makita iro to bute na sabak barang tak salawat na fa jama iro jubana yulo na mata na nabita na makita na sabak rio na makita na berdeka kang iatan na tumotomala biyan kihadi maka tentunya tak henti-hentinya kita bersalawat lori Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serik wamang ilolongang syafaatnya di yaumil kiamah nantinya tumata malabi yang kihani sinin na tumata malabi jamaah yang dimuliakan Allah ilalan na akorangi narampi fungal ta'ala makkada inna iddatas syuhuri indallahi na asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum majappu yurfungan la ta'ala na pancaji wi 12 ulang ilalan na tasitawi taluratu annapulo na sona anjajingan na langi si bawalinuwi minha arba'atun hurum diantaranya ada 4 bulan yang diagunkan Allah ada 4 bulan yang dimuliakan Allah tega yero makadai ande guru tak telu tu matarate sik di masarang yero matarate mapamuli tamana sulkaida sulhi ya muharram yero masarangi ko ilalan na ular raja ba cuma ya mi mancadi masalah yang kita hadapi sekarang ya kotame ulah sulkaida na muharram biasa ki makada ulam macipi yang kedua nakasat magi na tong makada ulang macipi termasuk yaitu sulkaidah makada guru tajam mo palawa ye kotame sulkaidah magi ulang macipi de tu gage lorong padahal magi nakada guru tafanrite ulang macipi nasaba yero watirioro romai ye kotame syakban lupada asito mata tarioro melong melalui ular ramalan marongkos untuk persiapan buka puasa si bawa mandai subuh melo si tamal leperang itame syawalan persiapan baju baru tomelo mak baju baru tomelo mas sularak baru tomelo mas sandalak baru tame sulkaida ina tu nakada macipi jadi kade guru tai bawa dingi aja na mau palawan aja na mau pak boti mapa mulai sulkaida sulhi jamura muharram iya mau mapalawan ko bisa perang apa mangai apa iro watu ika kurang ngememet itu mata teriolo na sebab furana fakir marongko so iro waramparan yang kedua de nakada guru ta fanrete ulam macipi tapi makada guru ta ulan lay cipi magi na ulan lay cipi na sebab icipi dua leperang alla para pitara yurona na alla para karoba mondin na tomatomala yang kia hadir sinin na tomatomala yang kia hadir pada moto itu biasa na makadaki capu araba de itu gaga ya sengi ye capu araba de na yamana tu capu araba makasolan cuma dalam kitab kang sunnaja wa surul makade guru ta iya tosi ya konarate aso araba capat na ulas saper jadi ya ko aso araba capat na ulas saper naptangi guru ta pandite mapigaw magai apa ime matoro watue teluratu 20 seburupan na abala na ponon no kungalata lo kolegot na wanwalino makanya ulama hikmah menganjurkan ia pemurati mutujui aso arabat capan no lesapara ba'da loro asupaja sunnah mutlaki patarakan napaki milodok patola abala kadai ande guru tasarikuam meng urade nakan naki abala salama sito tomotomala yang ki hadir ya firi dipahatai ya natame capora maka solan nih makanya ya itu sitongan na agama tak biasa maka de guru tapandite pemali iya tu pemalie de nakan ne hukum ya saya itu pemali mai gaja na tampu na iya de cendah
lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Makanya ulama kita mengatakan pemali. Termasuk dalam kitab Ta'lim Muta'allim ang kami matotal 20 arwa pasapari pemali ipikaw. Tiga yoro termasuk maka digurota yana ang kataw tupura man riwan ninalena bise andan na namak bening mumpumatan na suwe dito gagabarak ka nalulunga 40 suna 40 wanita. Ayan na to nakada pemali. Kasi nga pemali megamit to yan natampo makanya natengi guruta jamay. Termasuk di makuna yaja muasari lebu kasonawan ni anja muasari paki 15 termasuk palawa baraka ena tunakada pimali tumotomalapi yang kihadi. Jadi ya rojulok mele fakasingi pahangi tumotomalapi yang kihadi. Yang kedua, tamai ulam Muharram. Tentunya kita memasuki bulan Muharram, biasa ketopahangi makada ya natami tu ulam Muharram nakase. Ia po aswaaha pamulat tama sa diyong po na Muharram iro aswaaha isalam masitag 360 na suna nakasa makanya din nabigo tawi. Magay apa nasa gimacilaka. Padahal ia po melo ikaji po agamay iya dito sitongan na ulang Muharram ulang asalamakan. Cicipi pakuling. Iya to sitongan na ulang Muharram ulang asalamakan. Jadi yan katumelo lete bola baru koki ulang Muharram. Tomelong mapaputi ganduso oke ulam Muharram. Tomeki mali oto baru motrok baru koki ulam Muharram aja to makalay nakasadina to co ibigaw. Justru mencari misitongan na salama atau motomala yang kiahabi. Makanya di dalam Al-Quran makanya fungan latala waliyaling asalim demi 10 malam yang mulia. Ya sehingga 10 malam kata bagi apa? Maka de guru tapandete 10 malam pertama di awal Ramadan, 10 pertama di akhir Ramadan, 10 awal pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi mapamule sit di letu 10 puna Muharram. Maka de guru tak yana angka tong mapuasa antara 1 sampai 10 Muharram. Maka yero puasa nasi sesuai pada lepa ia mapuasa 30 sunnah. Makanya sebenarnya ulama itu menganjurkan ketika masuk bulan Muharram perbanyak puasa. Termasuk puasa sunnah atau motomalap yang kihadi. Senin atau motomalap yang kihadi. Jadi rewa kapai mang. Maka daya itu ulang Muharram ulang asalamakan. Magi na to makada ula asalamakan pangulut tak Nabi Nuh. Standar kapalak setelah terjadi tsunami besar salamai opus 10 puna Muharram. Pangulutan Nabi Musa ilalungi puli ko bala tentara na Fir'aun laknatullahu alaih. Mende kurifi tanangi salama beserta dengan umatnya siama uitasi mati bala tentara na Fir'aun itu ketika 10 Muharram. Pangulutan Nabi Barahimah itepangi ri api malumpa-lumpay. Di tengah ko barang api justru dia kedinginan magay nasabaano de nasituro ilo na buwangi musti de nakadaliya tumatamalapi yang kihadi. Maka de gurunta tamakau apiye tapatok do anu maruncinge tapawuno anu mausoe iya koye tuwa-tuwe sitinajak na de nasituro ilo na buwan musti de nakadaliyang upanna tamis 10 puna Muharram tumatamalapi yang kihadi. Pangulutan Nabi Yunus umat na tamaka kado na tiyang mangkalinga tiyang mangkalinga baca nasare umat na iya mo ko balik masuk oleh kuatan na balik itu ketika 10 Muharram. Maka termasuk pangulutan Nabi Ayub maka de guru tafandrite 20 tahun na bawalasan na bunyak watak kali na capak gemak letu yawana pelak kajena iya basukulilana na atinda 20 tahun na bawalasan na tumotomalak bigyan kihadi tapi nasabak-sabak iya kalasan na itu di bulan Muharram. Iya po ini napitalungas sa tumalasa tumak dari ka na tiapanya. Palagi ya po semok bolot tuni tiapanya maka ka tumakada ini jinadili kung alatala. Kaji mo sa dinadili itana na rin ipapinya mo puwangin na kanay lasa tumakada dinadili. Makanya ya kotomalasa ini ditutumak dari kibawang termasuk dalam kita Irsyadul Ibad
maka dai nabita iya koto malasa si bore-bore na sikriki na tumaringara rifungan la ta'ala agay baca maka dai guru tak baca pak dongan na Nabi Yunus kapata pulo na patabaca kulo huwal lebih kasirati yana ang kato mapamula malasa na takko na baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minam zalimin nabaca kapata pulo na panabaca kulo huwal kasiratu aga nululungan nomor siti iya dampeng dosana atas salahnya. Yang kedua iya kailasana nasabalasa wanua watakane. Yang ketiga iya komate dene parisilala kiburukna. Yang keempat ditunai calla tomatomala iya kihani. Makanya ulama itu menganjurkan denat yang maka datumak dari tapi si boleh-boleh dah ya konakan naik lasa ape santri melempuki riorona fung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tomatoma lebih yang kihadir termasuk yaitu al-ikhlas yaitu qul huwallahi ya komelo kita tahakikana kan apa ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, dua memato malaikat titingi wali-wali. Dayero panina malaikai, maka de guru tak pas sajarai, mapamuli capak nai watan letu capak nai tamor. Makanya kade guru tak si Muhammad sini Abdul Ghani, yana angka to mapamula malasah na takoli to nagesot yulu minu pak murah. Na baci kuluh wala bekatalut baja na sangaliyeng musti iwaringnya di sini. Yang kedua nasa nabita yanang tatau baci kuluh wala kasapuro ilalan na suwani ibangungang ibolak ko tanga suruga pamasina kung alatan. Jadi dia nak nabita tami suruga makadami ibangungang ibolak ko tanga suruga pamasina kung alatan. Pak kato jito salapahari ada nayaja na wasupajat kiban narugang surubace. Jadi namoi baca ya kore to masuk pajak itu kagalalat tami suruga. Makanya kadami nabita ibangung ibola. Jadi ya kore to supaja na tomatik dito ka hak wa ditama suruga to motomalak yang kiadi. Bakar riwayat boleh ko panguruta Anas bin Malik. Maka dai guru ta pandite ni ganiga to baci kuluhual lebih kasiratu iya dampengi dosa atas salana. Bahkan milo tamilala bolana yuluna pintuna yuluna babanna bolana nabati kuluhual lebih kateluk ibu karang sininna patampak na baraka na wanwalino tomatomala yang kihadir sininna tomatomala bi jamaah yang dimuliakan Allah napani tami ulam muharram apa yang mesti kita lakukan. Jadi angka tu situngan na dua telu amala na anjurkan ibu tafandite termasuk perbanyak doa. Jadi yukotami ulam muharragi perbanyak doa tak termasuk tapi laban situngan dah. Yukotami wani 10 puna muharram. Yana angka tumilo doang natami wani 10 puna muharram mustajab itu pak dongan dah. Yasagi mustajab musti de natula ipungan lataan mawoso pipak dongan dah na yawoso na pak dongan na sini na malaikat. Makanya kami yaitu waktu mustajab yaitu milodwang. Tega yaro termasuk maka de guru tak ilodwangi as-sujuma ba'da asara matarra opitu pak dongan. Jangan kata milodwang as-sujuma ba'da asara matarra yaitu pak dongan dah. Makanya Nabi mengatakan ia naang katu nadena milo kekurangan puli kuaramparana ia po as-sujuma ba'da asara tabacai Allahumma agnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika tabacik kepitu puluh kada guru tak furadena iwarangi kekurangan di sisi nawaramparang. Makanya may kami matuye tuye waktu mustajab atau melono termasuk palawangan na bangin na kamain suju pacap pulang ilala sumpajat tak ope sumpajat para luwe bosiwi tak kotak pe kotanay atau keng atik kada guru tak mustajab iya tu fakdungang itu motomalak yang kihadi termasuk pituan ni iya kotom min lo doa itu terkabulkan tega yaro
kade guru tafandri tay illo duangi wani pamulan na Rajab. Yang kedua illo duangi wani patangana Sya'ban, makanya sidapi. Illo duangi wani asirana Sulhijjah. Illo duangi wani 10 na Sulhijjah. Illo duangi wani al-parapitara. Illo duangi wani 10 na Muharram, sibawa illo duangi tungka wani Jumat. Makanya 7 malam ketika berdoa, doa tak dena itolak rifung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan ilalan na ulam Muharram, tentunya perbanyak puasa sunnah. Angka tu ya sepuasa sepekan, apa iya penentuan na 10 Muharram, angka tu makada aso salasa, angka tu makada soraba. Ini mau puasa 10 puna Muharram aso ada na 7. Aso salasa. Iya po ope kalender itu natuja so salasa. Tapi dari kalangan Nahdlatul Ulama itu dipastikan pada hari Rabu. Jadi aso Raba. Tapi iya po tayakini maka da oko aso salasa ina rotamake. Tapi iya po tayakini maka da po aso Raba ina rotamake. Cuma makadami guru tak berpuasalah selama 1 pekan. Tiga yasan mapamuli aso Senin latu aso Ahad. Berarti mau puasa mopi aso Jumat 1 latu Ahad, tapi ternyata wajib. Agi lologan nomor sini. Ya koto mau puasa aso sini berarti puasa sunnah. Toma puasa aso Salasa berarti tasua sunnah. Toma puasa aso Araba berarti 10 puna Muharram. Toma puasa aso Kamis berarti puasa sunnah. Toma puasa Jumat 1 Ahad berarti puasa Ayyumul Bid. Berarti 1 pekan berpuasa. Cuma biasa mingkapakutana makada iwat 3 pelete puasa aso Jumana aso 1. Ia pirite hukumnya itu sebenarnya makruh. Apa itu puasa? Angka wajib, angka makruh, angka sunnah, angka haram. 3 termasuk puasa wajib, puasa ular ramalas si bawah puasa tinggal. 3 termasuk puasa haram, puasa al-parapitara, al-parakaroba, dan 3 hari tasrik. 3 termasuk puasa sunnah banyak, puasa Senin Kamisita, puasa Nabi Daud, iro puasa makruwe, Jumana 1. Cuma makadami guru tak dena marigaga to puasa Jumana 1, iya ko ang kamu puasa yuruna namun dinah. Berarti puasa Jumat Sabtu dengan Ahad itu tidak apa-apa. Apa magai? Apa angkamu puasa yuluna yare gamondin na tumatamala biyan kihadi. Sinin na tumatamala bi jamaah yang dimuliakan Allah. Apa ni terakhir nasaba saya masih ada cara diindikan setelah ini. Milo adang pangayik maraja nasaba saya tidak sempat bersama untuk salat bisa berjamaah. Nasaba setelah ini saya bergeser ke Kabupaten Indekan. Mudah-mudahan orate nadabi isapuro nama barakat nato salama mananungan. Sini nato matamala pinki hadir, makanya ini pentingnya saya sampaikan. Laban niya situngan nah takitaran yung palapangaki. Iya konarat tewi 10 po na Muharram. Aga ipigo situngan na sabalungi masumpajan loro tayami sumpaja sunna taubat kigoraka. Apa maka de guru tok itu sitongan namagan lo ijama sumpaja sunnah atau baik. Ia kohura ki mas sumpaja loro tajami sumpaja sunnah mutlak patarrakan. Napata baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tabacay 450 kali. Aga pulina kade guru tak puralina kan naki abala di nakan naki susah nato salama sampai tahun depan. Makanya itu sitongan na sumpajannya termasuk itu sumpah sunnah mutlak apa may katu sitongan na sholat sunnah mutlak itu dikerjakan. Termasuk 6 sumpah sunnah mutlak dianjurkan untuk dikerjakan. 3 yero pertama dalam kitab Manasil Akhirat na anjurkan guru tak masuk pada sunnah mutlak patarrakan oke wani pituna ular raja buat sisa diri selang oke raka pacapuran ya na angka to matinuru jami sumpah ini
maka de guru tak dalam kitab manasil akhirah pemali wimate ya kodeni temruanna di surga pamasina kung Allah Ta'ala. Makanya ang katuto ya komeloy mati ya nesan na pahanya rin. Termasuk kejadian toko daerah Tango Tetong desa Kalosi boleh dimagalu boleh makdompe napakanjaki dio napake pakiyang mapacin napa natripongi wiganda takkapo na wijan ng kamana na huli macawi mabelek napamende ko kasuruhe de gaga na puwada sa ngalin na la ilaha illallah na yatunan na lisuri pamasina kung Allah Ta'ala. Ternyata ketika ditelusuri rajimi matot jame sumpaya sunnah mutlak na patarakan kopi wal mipitun na ular rakyat. Apa maka de guru tapa hikmai ya na ang kataw rajing ternyata wajib tapi anjuran mi puri ko guru tak maka daya ko matinulu naman nanungan natakpo na jame sumpaya sunnah mutlak patarakan oke wani pituna ular rakya basisa beresalang oke rakapat capurami ya komate musti marakko timun na itu apa itu tau salama itu matapa ya komate musti marakko di timun na magin na saba napasadiya alina na saba sikri na atinda dena tu nakada gurunta ya nang kataw nala biasa nang imasikri sumpaya sunnah baka termasuk mutlak nabawal di sumatu yaitu sikri na mangolor yolono kung Allah Ta'ala. Apa 5 tanda ti salama ya kumatay tega yero maka de guru tak ya na angka to mati na marica batu matan na to salama itu ya na angka to mati na makaca-kaca matan na bahkan menyempatkan menetiskan air mata itu to salama. Yang kedua ya angka to mati na marakko timun na secara hakikat situngan na masikri iya tua tindak. Makanya kumiloy mati itu ya natakalupa termasuk kade urutak ya kumeki fakanya uluna mati geni rajin itajami supaya sunnah mutlak patarakan oke wani bituna ular raja. Makanya pertama mesti marijak batu matanda, yang kedua marakku timunna mawallanga watak kalidah mapusa wirin na limbona nakita lawyasi mata bulutna. Kade guru tayo 5 tanda yaitu to salama ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sumpahnya sunnah mutlak patarakan okoy as-suara macapa na ulas saparan. Dan itu dianjurkan untuk perbanyak doa serikwa mangide nakan naki abala selama 1 tahun. Yang ketiga, sumpahnya sunnah mutlak patarakan okoy 10 puna Muharram ilabat nih. Makanya paringerangan kita upingay ya ko yarengi umur malam pina ijamay termasuk supaya sunnah mutlak doraka yulona hijar Ismail supaya sunnah mutlak dorakan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dan itu pahalanya sampai termasuk yang lupa ye biasa dene jami supaya sunnah mutlak doraka pahalanya ditujukan kepada orang yang telah meninggal. Ya natu nakada guruta Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatus Sain ang kasitongan na sumpaya makasitajama tapi mancaji bagian na sumpaya sunnah mutlak tega yero sumpaya sunnah mutlak dorrakat ba'da maghrib dan ba'da isya tajamangi risisi na tomatita aga nalulungan yero tomatiri nomor si di makade guru tak matapatan na tampungan ng letu asokiyama karena Allah utus 1000 malaikat bawa cahaya natarok ko tanah tampungan na tumatiwi matapatan na tampungan ng letu asokiyama. Yang kedua iyak kaipatas sa budarajana. Yang ketiga ioringi apalan pada lekba apalan na tumatisahi. Makanya ulama hikmah menganjurkan tajamangi risisi na warelata pahalanya itu akan sampai. Kaya pemukuna, kare guruta, ya kau boleh tabaca Fatihah, pertama tabaca ya kursi. Yang kedua al-hakumu takasum, napa tabaca kuluhuwal ke-10 siti. Yang mato ibaca raka pamulana, yang mato ibaca ke raka maduana, maka kare guruta Imam An-Nawawi, depan nalatu beresalangi, lulungang itan wasalama katumatili. Matapatan na tampungan na, iyaka patas budaraja na iwaringnya palang pada lepa apalan na tomatisahi itu motomalabi yang kihadin sinin na tomotomalabi jemaah yang dimulaikan Allah maka tentunya ilalana ulang muharrangi
di gagasengadina o kometoy at pangan na sumpayang apa iya tu tahun baru Islam Hijriyah amulangan na lekat dapuran na sitongan na nabita. Jadi ya kumula Muharram ketatapas sumpaja sunnah biriyama apa iya tu nabita watun na malaikat dapuran dari Makkah ri Madinah latu ako Madinah itu satu Muharram. Konino mapamula itapaya sangi sumpaya biriyama asyuyuma latu mananungan. Makanya ya tu sitongan na tu sumpayang ni kan natarima na bita 50 sumpayang. Maka da ilalan na kita barasanjiin 10 sumpayang 50 sumpayang. Ya sangi 50 sumpayang angka panita pahangin makada 50 rakana angka tu makada 50 waktu. Iro 50 rakana tak bagi dua. 10 pito rakana mancaji wajib 30 rakana mancaji sikri opoi isaliwan na sumpayang. Makanya itu sumpah janji, sumpah Jawa ini 10 itu tulakan na yamanang. Sumpah jaluro tak patarrakan, asana patarrakan, magaribi talurakan, berarti 10 siti. Sumpah jang isa patarrakan 10 lima, sumpah jang subuh doraka jumlahnya 10 itu rakan na yamanang. Tapi iro 30 telurakan na mancaji sikri ongkoi isaliwan na sumpah jang. Makanya ya kotopura mak biresalang dianjurkan Thomas sikri na ibati subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. Jadi ya ko 33 itambah 10 itu jumlahna 50 yang mana tomo-tomala yang kihadi. Tapi angka to itapahan ya napura mak beresalang sama nakabuka pe orina na masupol ko masigi. Padahal dianjurkan ya na tu nasabari maka de guru tak 50 rakan na yamanang apa 10 piturakan na mancaji wajib 30 telurakan na mancaji sikri opo isaliwan na sumpayan. Tapi angka to panrita pahangi maka dah 50 waktu 5 waktu mancaji wajib 45 waktu mancaji sunnah. Makanya ya ko sumpaja sunnah melu ireking maka dah guru ta'al maghfurullah ke haji fatahudin sukara 45 waktu yang manang termasuk sumpah sunnah taubah, sumpah sunnah hajat, sumpah sunnah tahajud, termasuk sumpah sunnah mutlak tomo-tomo lebih yang hadir. Seninna tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kira inilah yang saya sempat sampaikan. Magi-magi mancaji biar kata jangan lori di mana. Dasar kuamang kita hadapi tahun baru Islam. Nafakan jagi tepoe nasabak tepoe mak dararari ilalna tie nai jami syage ganna pasuruang nai dolongang salamakan salama wan walino lebih assalamakan iman nanungan tilino siwali nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam Allahul mu'afiq ila aqwami thoriq nasru minallahi wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.